Boss Kevin. Hola guys, okay. LS2 Dragon LS2 Dragon dah sampai color baru. Sangat-sangat menarik guys, alright. Sangat-sangat menarik. Okay, double visor lagi. Dan sangat selesa. Okay, satu color baru. Merah ni memang merah hitam ni menarik. Full carbon. Okay, full carbon. Alright. Ini baru guys. Matte carbon. Sangat menarik. Matte carbon ready stock M hingga I think 2XL ke 3XL ready stock. Okay. Dragon ni memang sangat hot. Dia datang habis, airflow semua jalan. Okay. Matte carbon ni rare. Okay, carbon gloss biasa. Matte carbon rare. Nampak? Sangat-sangat menarik. Okay, dia punya span. Okay, dia punya pull tab, dia punya chin guard, magnetic chin guard. Semua sangat-sangat menarik guys. Very nice. Tajam, potong angin dan double visor. Okay, double visor. Ada visor lock. Okay, datang dengan visor hitam, pin lock, semua sekali dapat. Menarik. Okay, so dua model, dua color, satu matte black dengan yang ni. Alright, matte carbon dengan gloss black red. Okay, itu saja saya Boss Kevin. Ciao.